Ini compare with state petrol ni atau kopi bunca. Kenapa katkum kita di tax kedua kabel with state kerja bak hanu betul tolong ba hang ni kapui tu kendai ko atu apa kendai ko tengah apa ni silita. Ya nak nang tu central government ba kayo tax kalau kan dia pihak ba state ini kayo khajana juga kalau kapui tu lai kulai lai kusau juga. Ya luar ni di doang mau tak sebut ni nama ini ba kali kawan jumpa bebun balang tu kata kayo pakot tu kata ini ba kat lang ya kan kanang ja ni sini ngintip ke kalau we ke siap belum ke setiap ni. Jadi ini ide kita apa di bawah association pesawat yang ini media dalam atau di media wah ini nak association ini menteri bantuan cakman ban yang kesorkar umno pada pendiam susu yang kedua di petrol diesel ini katkum ke order kami maintenance sistem ni no order ba di ong di penduna atka yang baik punya dan rei ngaong itu atka long itu rei kesorkar ada nang penduna susu kat bala ban ailat kamtam ni le kastir kabang ni compare with we Christian apa di India hi bidang dei bahasa dian kana kayo pakot tu bidang duna kana jangan ada jasa kumni pan kai ke future tu Christian ban kai panjang ni syahmat ni tip ya kata dekunta ni ban dengan government bagade man penhiap do sisu ik petrol bat kataru kadi wanda hot langsung dan ika join komiti ma ika join komiti bat kunjuk yang iru bagi nyo ai jengmut lang kan lu kedua ngilaban penhiap nam ta jengkun jembubun balang balok baru atingka na tarai da atingka tapi pat long ni ru long nak tumpai kuai mo atingka be jemput kumbala di dalam setiap hiwai setiap kembali lagi buat paper buat media buat pelan pilih untuk Delhi Mumbai tu itu jadi city di baik ekonomi juga itu biar bak ini memang compare tak sediwi buat setiap part kita ni orang kadang backward satu kedua orang kau tu ni mentar itu orang jenglut nampak education sampai mentar sekolah mentar pun akan kerja nama paling yo tak financial assistant ng sakap ba ini education sector ng kasilong nila ko di way na di mo away na di jela ko notice kapag kiwi di jela ba ko ang notice to kiwan puli no ni ni im ta ba kanang koy po ang anong hiya te kanien nga habeng yun ba habeng yung sakap hi ang mahadong taro nilai na do ka youth policy do ko para support sa ito right to education do ko support sa ito intran sa ay ba kabakam kong san la da bakhang ni ki kali kamai kini kita brokai kabayap ning kong de nong bela unong kendong wa pigera ko ba sa kendong wat kapang kasi tong ro kumbong no ubom don kali ulam no unlik kerpat na ki bre badan kali gamne ke besok ndai la ki don ki kali pasenjar kini kita kila ban le kila ban penkit ki nompang ki nong sitong ki hospital enrei da kaba longgum ni pat kumbong no ki bayap kila nang suyap kayap namar bele ki jaka ki ba ki kendong ki ba ki kali private kendon ki don ki kali passenger chigin ki kimlong ki